Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Amma ba'du. Dumateng pangarsanipun panjenengane Mas Erik Mas Hartono dalu menika malam Selasa Kliwon rawuh wonten papan griya kula mriki kanthi dipun mulyakake dening Gusti Allah. Mbok bilih anggen kula nanggapi saha nglanggapi wawan asta caos papan pelenggah ndadosaken kirang syukur kenong penggalih kawula nyuwun agunging pangapunten salebetipun. Kejawi saking menika dalu malam Selasa Kliwon. Selasa Kliwon menika dalu ingkang berbobot bermanfaat lan berbarokah. Amin Allahumma amin. Kita anak turun yang Adam yang Kawa ningkataken ngibadah ngamalaken bacaan ayat-ayat Quran diniati ngibadah kanthi niat nomor setunggal niat, nomor loro mantep, nomor telu percaya. Dadi nek wong duwe pinuwunan ora ana telu kuwi pinuwunane ditulak. Pramila saking menika dalu niki kita niati ngibadah ikhlas. Rame ing gawe, sepi ing pamrih kanggo golek sanak sedulur saka wetan, saka kidul, saka kulon, saka lor bisa tiup semuyut gembrundun
kaya dene tawon golek sarine madu bisa teka neng omahku. Lah kasejo karasa kacipta amugiya Gusti Allah anjangkung angideni angabuli sak lamen-lamenipun. Lah dene para malaikat, para nabi, para wali, para pepunden-pepunden angayomi, angembani, ambiyantoni. Dene sukma ngayomi raga ngembani sukma, mahanani ayom-ayem tata tentrem sak pengandhap sak penggilipun. Lah dene tebusan kajat pinuwunan wonten sekawan werna. Nomor 1 niat mantep percaya ngamalake 4 perkara. 1 bacaan surat Yasin. Nomor 2 bacaan tahlil. Nomor 3 bacaan doa. Nomor 4 sedekah. 4 sehat 5 sempurna kanggo nebus sedaya kajat pinunan. Sebab menungso urip nang alam donya duwene mimpi nyuwun kemurane Gusti Allah. Kene kodok, kene kodar, bisa kinabulan lan ora susah dieling-eling. Bisa kabul pinuwun saka pituduhe Gusti Allah. Dene durung bisa kabul ya disyukuri kanthi sabar. Sebab wong sabar diparingi nikmat panjang umuripun. Lah pramila saking menika kita niati ngibadalu diniati pinuwunan kasejo karasa kacipta. Muga-muga Gusti Allah angijabahi nggo gawe golek sanak sedulur saka wetan kidul kulon lor bisa kaya dene gabah diinteri kasejo karasa kacipta. Mugi para malaikat, para nabi, para wali, pepunden-pepunden ya angayomi, angembani, ambiyantoni sak lamen-lamenipun. Mahananono ayom-ayem tata tentrem sak pengandhap lan sak penggilipun. Pramila kagem ngawali panuwunan kita maos kita awali kanthi niat. Niate ana 7 sebab sing jenenge sedekah kuwi ya huruf sedekah ya 7, ngibadah ya 7, huruf syukuran ya 7. Mula kita racik wonten 7 werna. Lah sing diuri-uri ya 7 werna. Lah sing kanggo nebus ya 7 werna. Dadi pitu kanggo lantaran nyuwun kemurane Gusti Allah diniati ngibadah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Niat
ingsun ngaji keranten anyuwun kemurahanipun Gusti Allah nyuwun tambah penguripan rejeki enteng kathah kalal ngisangu ibadah bisa lancar celak bisa temiyung adoh bisa manglung bir-biran kaya dene iline Jolontara suket godhong kayu watu bisa dadi rewang amin Allahumma amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin lan niat ingsun ngaji dalu menika urip agamane Gusti Allah agama Islam wong urip agama gedhe ganjarane bisa dadi rabuke iman lan bisa dadi rabuke rohani kaya dene oleh pitulungan obor sewu bisa padang trawangan donya bisa kaparingana bejo akhirat bisa kaparingana mulya amin Allahumma amin amin Allahumma amin lan niate ingsun ngaji keranten angurangi dosa lan kebodohan wong ngaji rasa rebutan pendapate rasa rebutan kepinterane wong ngaji gedhe ganjarane ngaji sakja betah sak jam ikhlas ganjarane padha karo salat sunat 1000 rakaat padha karo nekani pelayatan 1000 wong mati padha karo tilik kebon swargane Gusti Allah ling ngaji betah sak jam ning diniati ngaji ikhlas sebab wong ngaji iku gedhe ganjarane bisa dadi ngamal sing nomor 1 amin Allahumma amin amin Allahumma amin lan niat ingsun ngaji keranten amulyaake dina sasi taun lan windu mulyaake bulan besar B3 bulan ingkang berbobot bermanfaat berbarokah akeh sawabe akeh faedahe akeh barokahe amin Allahumma amin amin Allahumma amin lan niat ingsun ngaji kranten abekti mulyaake sedaya para leluhur umat Muhammad sedaya ngalaali kubur wiwit Eyang Adam yang Hawa mandhap dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sagarwane ya saputrane sasekabate sapenderek-pendereke medhakipun dateng para nabi para wali para syuhada para ulama, para sholihin, pepunden-pepunden ingkang sumare wonten tanah Jawa lan sumare wonten tanah Arab. Medhaipun malih dhateng sedaya para leluhur ingkang cithak bumi, cithak bakal, banjar, pekarangan saklebeting rangkah, sak njawining rangkah, sarpiwangon njawine hawangon. Lumeberipun sedaya para leluhur umat Muhammad sedaya lali kubur sedaya kita kintu pendonga pemuji
Nyuwun sawab pendonga pamuji para leluhur-leluhur ingkang samrekunjuk dhateng ngarsa dalem Gusti Allah sedaya kita dongaaken lepas parane jembar kubure padang imane diakoni umate Kanjeng Nabi wiwit nganti tekan pepungkasan sakedhiripe dhateng pangarsanipun Gusti Allah pun paringana pangapunten sedaya kelepatanipun katampi amal-amal kesaenanipun kapapano kalenggahna papan minulya papan murwat papan sak mesti-mestinipun ladene para brayat-brayat keluarga-keluarga putra wayah ingkang tesih kantun wonten jaman donya jagat rame amugia Gusti Allah maringana tetep iman Islam wilujeng tentrem sehat jasmani rohani dadosna kawula ingkang bisa bejo donya lan bisa bejo akhirat amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lan niat ingsun ngaji kranten mensyukuri sedaya rupi-rupi nikmat kemurahane Gusti Allah, nikmat umur, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ngelmu, nikmat rezeki, ngamal sedaya macam-macam rupi nikmat ingkang sampun dipun paringke dening Gusti Allah sedaya boten kita perinci-perinci setunggal-setunggal sedaya kita tampi kita syukuri alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah syukurillah alhamdulillah wa syukurillah manpangat barokah nggo gawe ngibadah bisa genah binjing menawi pejah husnul khotimah amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lan niat ingsun ngaji adang-adang kemurahan swarganipun Gusti Allah donya kaparingana bejo akhirat bisa kaparingana mulya amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lan niat ingsun ngaji ingkang nomor kalih anguri-uri budaya Jawa Ngayogyakarta adi ningrat tinggalane para kakek moyang ingkang sampun dipun lampahi sedaya kita lestarekake kaya dene nguri-uri sedekah genduri nguri-uri purwa dumadine si jabang bayi disepasari ngantek tekan diselapani nomor lorone nguri-uri tingkep tandur wiwit ditingkepi nganti tekan diwiwiti nomor 3 nguri-uri sedekah wong mati sur tanah ngantek tekan 1000 dina sing nomor 4 nguri-uri sekar mayang kayu Purwosejati Dewandaru kaping 5 nguri-uri ngelmu sejati titipane Gusti Allah 6 nguri-uri donga gaduhan donga iku pusaka sing ampuh tanpa wujud gaman kanggo hubungan antar kawula lan Gusti, Gusti lan kawula. Nomor 7
nguri-uri sedekah sosial lawong kang sugih bondo brahewu bondone akeh donyane akeh sedekah nganggo bandani lan nek wong pinter isih Joko tumaruna isih enom sedekah nganggo ngelmune lan nek wis wong nek wong rasa bisa kebuk bau rasa piteksa ora duwe bondo ora duwe ngelmu sedekah nganggo tenagane ning nek wong kuwi menggo gawe sedekah gratis iya keluargane ya dadi ora apik dadi setengah kanggo gawe sedekah sosial setengah kanggo golek penguripan nguripi keluarga bisa ayem lan tentrem sebab wong urip kuwi mbutuhake papat wong urip kuwi mbutuhake pangan sandang papan praja lan duwe keluarga dicukupi papat wong mati ya diurupe papat ya dicukupi papat wong mati nggawa apa ayo nggawa imane islame ngelmune lan ngamale donya ora kacau akhirat ora kecelik amin Allahumma amin amin Allahumma amin kita dalu ngunjukaken puji panuwun kita awali bismillahirrahmanirrahim illa hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walalihi wa sahbihi wa jiwajihi wa duratihi wa alihi bidihi ajma'in syaunilahumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila hadrati jami'il wal ulama'i waswadai solikin saunilaumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Umilar waki jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wakson umat Muhammad para leluhur ngala ali kubur saunilaumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Umilar bagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wakson umat Muhammad Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani saunilaumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa milar lagi jamingir mu'mina wal minat wal sasimat wakson umat Muhammad kusun Kanjeng Sunan Kalijogo makam tepan saunilaumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Umilar bagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal sasimat wakson umat Muhammad khususan Kanjeng Gusti Sultan Agung Anyokrokusumo Sayyidin Panatokumo Kalipatulah Sumare Makanyumatan saunilaumul al-fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa milar bagi jamingil mukmina wal minas rasimat wa kusun umat Muhammad khususon para wali songo sumare makom tanah Jawa sauni lamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa milar waqi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kusun para punden para ngaluhur sumare makam kiri sauni lamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin lang siratal ladzina dolin. Amin. Yumilar bagi jamingil mu'mina wal minat wal muslimina wal muslimat bakusan umat Muhammad khususan Kiai Kartanggolo Kiai Kartowiatyo Kartowiatyo Ibu Aminatun Kibuna Saiful umat Muhammad sumare makam karam temroso su ala kubur saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina amin. Bilaraki jamingil mu'mina wal muslimat wa khususon umat Muhammad khususon umat Muhammad khususon Kiai Kartanggolo Nyi Kartanggolo Kartasmito Nyi Kartasmito Kartapabros Perlo Sono Sokiati Sutiarjo Sedaya perluhur umat Muhammad sumare makam Kartasmitan sedaya ngalari kubur sauniramu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah rohim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah rohim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin al-fatihah rohim Rabbil alamin amin al-fatihah rohim Alhamdulillah rabbil alamin amin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sampun waosan sampun tikang dosa kita mugi menungso niku ora iso maca Fatihah kula niki ora iso maca Fatihah asing iso maca Fatihah kejawi nama Gusti Allah carane Gusti Allah maca Fatihah dilantarke marang kawulane kita syukuri alhamdulillah syukurillah alhamdulillah wa syukurillah kita sambut waosan bacaan al-khaulah kaping 3 bismillahirrahmanirrahim La kaula wala quwata illa billahi ngadim la kaula wala quwata illa billahi ngadim la quwata illa billahi ngadim la kaula wala quwata illa billahi ngadim la kaula wala quwata illa billahi ngadim la kaula wala quwata illa billahi ngadim Kala wala quwata illa billahi ngadim la kala wala quwata illa billahi ngadim la kala wala quwata illa billahi ngadim Kaula wala quwata illa billahi al-azim la 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 quwata illa billahi al-azim la kaula wala quwata illa billahi al-azim la kaula wala quwata illa billahi la kaula wala quwata illa billahi al-azim la kaula wala quwata illa La kaula wala quwata illa billahi al-azim 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 la kaula wala quwata illa billahi kaula wala quwata illa billahi al-azim sapa wong kang gelem maca bacaan la kaula wala quwata illa billahi al-azim ping 100 wong iku bahkan oleh pitulungan donya lan oleh pitulungan akhirat diparingi dalan kajembaran rezekine enteng kathah kalal nggo gawe sanguling ibadah bisa lancar amin Allahumma amin amin Allahumma amin kita ngamalake bacaan sholawat nariyah ping 41 ganjarane kanggo malir rezeki kaya dene rezekine kaya dene rezekine Gusti Allah bisa tiba saka langit tukul ana ing bumi kanggo nyukupi kebutuhane urip ning alam donya bisa cukup bisa tentrem lan bisa ayem kanggo ganjarane sholawat nariyah kanggo malir rezekine bisa lancar kaya dene iline jolontara amin Allahumma amin amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanalu bihi uhudu awariju biku rabbu wa tuqata bihi kawaiju donalu irogo ibu wa kusnul khawatimi wa yutalqa amma ammu biwajihil karim walaluhi sobihi kulilam kating wanafasin pingadadi kuli maklumi lakalan ora dicepetake wong 41 malah kita cepetake supaya ingkang cepet rampung wektune mepet awet wektune iki wis jam 9:30 wektune wis jam 10 kurang
selawe menit nek ra tak cepatke waosan selawat ping 41 kuwi suwe. Apramila kita cepetaken kanthi sak cepet-cepete etungane sing penting 41. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim kuwati min al-taqat karim alalihi wa sahbihi lakating wa nutatiku lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim kuwati min al-taqat lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Masyaallah sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating Masyaallah sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating Allahumma sholatan kamilatan wa rabbil Umat sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan kamilatan wa rabbil maqasim sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima lumila kalama sholatan Allahumma sholli kamilatan Allahumma sholli Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbil maqasim lakating lima Allahumma sholli kamilatan Allah karek sepisan ya kliya-kliya nek karek penutup 41 Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tankalu bihi hudu hazawari cubiku rabbu wa dukhudha bihi hawaiju hatun allu bihi ragaibu Snul khawatimi wa yutakal ma'amu biwajihil karim alihi wa sobihi bi kulli lamfatin wa nafasim pingatati kulli maklumilak abirahmatika ya arhamar rahimin abirahmatika ya arhamar rahimin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa qayyumu
qaiman bil zalihumulahu kana tawakun Walana sobi wobi jibalu aku jingat bihilah kholiman bimut balilahi muru ida awla syai'an yakulla lahu kun hayakun alhamdulillahi rabbil alamin bal hum wiburi min gagi jaji wa huwa ma'akum innama kuntum walahu bima ta'maluna basir inna allaha qawiyyun lahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa ma yatawakkal 'alallahi fa huwa ghafurun inna allaha amin qajala lahu lis'akhlaq khatabi maladihi wa qaqula sayyidul abu masih wal ma la ilaha illa wa khada'i la yataqalamna ila ma azaqu manu wa qala sabamin aqulakum yufadin qala huwa kadzahu dikwatin jalimasin walahum min waraihim mujidun bahwa Qur'anun majidun filauqi mabud sadaqallahul alim la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim wallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Usmat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafsin khur wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq Hari halak wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafsin khur wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafsin khur wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafsin khur wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafsin khur wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas la ilaha illallah alladzi yuwaswisu fi nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas la ilaha min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi nas min nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas la ilaha illallah alladzi yuwaswisu fi nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas la ilaha illallah alladzi yuwaswisu fi nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
Lihinas ila inas min syarri wasmana alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikinas wa inas syarri wasmana alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikinas wa inas min syarri wasmana alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa limuslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalikal kitabul hakim alladzina yu'minuna unjila ilaika wa ma unjila min qablika ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika hum muflihun wa ilahum ila wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa sing kursi samawati wa ardo wal yaqutu ma wa huwa ngaliyul ngadim. Astagfirullah azim astagfirullah alazim astagfirullah alazim astagfirullah azim astagfirullah alazim astagfirullah alazim astagfirullah alazim astagfirullah azim astagfirullah alazim astagfirullah alazim astagfirullah alazim astagfirullah Andim astagfirullah alandim 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 astagfirullah adim astagfirullah alandim astagfirullah alandim astagfirullah alandim astagfirullah Astagfirullah, alazim 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 astagfirullah. Azim astagfirullah, alazim 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 astagfirullah, azim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah. Azim astagfirullah, alazim 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 astagfirullah, azim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah. Azim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah. Alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, azim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, azim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim astagfirullah, alazim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allah Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma 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 sholli wa sallim ala
Sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allah. Sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma 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 sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allah sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma 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 sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allah sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma 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 sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dikri fa'lam anahu la ilaha illallah 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 la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilallah la ilaha illallah 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 la ilallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah, 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 la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallahu ghafurur rahim bil barokati saunilahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Muhammadin Syedi awwalina wal akhirina as-salim radhiyallahu ta'ala qulishwani ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan suluh Allah madurunu as-sadana agibana sapit kodamana wa sa'anna warukhana qulibana qusatana fitun ya Rasulullah sallallahu Allah mesirin wa nganiyati wa habirati wa hajati wa su'ali bitunubi wa inahu la amta birukimin Allah maturun sih kinasyang tini Gusti Allah kinasyang tining para malaikat kinasyang tining para nabi kinasyang wali kinapedito diworatulur bodo-bodo kinamati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kungaku samalu ya Allah ya Muhammad wa min warihin wal khaumin mukhitun mujidun bahwa kimak bangawan Allahumma inna sadulaka wajahu la syarikahu azuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sholli sholatan kamilatan wa rabbiku kusukawatimi wa zakat karim alalihi wa suwihi rahating wa nafasim bingadati kuli malu milak Allahumma ini asqal huda tuqo wa fafa wa akina amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadu ali wa antani malmuin Allahumma sholliman minal masriki bi dijadihi wa jibril ila wangkawano robana taqabbal solemana wa buddha wa ngalika solemanu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah manjili bi rahmatika keselamatan bil iman khususan para umat Muhammad wal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minat al-qian wa qadir Allah manjili rahmati li khubur likana sumlimat wal mulimat ipak lahum durujat pastukasanat alamu askabati bujanat bi rahmatika ya rahimin pelur umat Muhammad ngali kubur kaya kimin ngali kubur Allahumma fir lana dzunubana wali walina wali masukna ustadina jironina wali jamingil mina wal nati wa muslimina muslimati akhiyamin humin humman wa umman wang surang ngalal iman wa dakhinal jannata mangal iman fitini wa dunya wa akhirah Allahumma sunna wa sin dinana wa sin imanana wa sin qulubana wa sin muslimin Allahumma akshin akhibana bil umuri kulliha wa ajirna min khitun ya wa tahi akhirah Allahumma ini a'udzubika min jadi bala wa tuqshifa wa sulifadho wa syahadat Allah merekam umat Muhammad wasik umat Muhammad beri jangan umat Muhammad yang mungkin waktu angskala likang kami wa fitongatika ngamasyatik wa fifatika ngamasyifa Allahumma angini dirika wasurika wa kusingi batati rabbana taqabbal minna wa ngala anta sungandim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa fatan fid jasadi wa jajatan mingmi wa barakah rezeki wa taubat khabal maut wa rahmatan indal maut firutan badal maut Allahumma awin alina fi sumati wa najata minan nari wa afwan ilakisab Subhana rabbika rabbil nyatil ngamsipun wa salamun ngambil salin walhamdulillahi rabbil alamin likobul kajat penuwun saunilahumul al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin saunil al-fatihah khusus perlu umat Muhammad ngalali kubur saunil al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin La ilaha illallah wa la na'budu ilaihi mulisina lahutina walau gariha kafirun la ilaha illallah wala nabutu ilayahu mulisina lahutina walau gariha kafirun
Gusti Allah iku mung siji ora ana kang madani tanpa rama tanpa ibu tanpa putra tanpa kanca Gusti Allah iku kuwasa gawe bumi lan menungsa gawe kewan lan wit-witan gawe srengenge lan rembulan Allah wujud tanpa kok muhalifatul likhawadisi qiyamuhu binasihi wadanya kudrat irodat al-muhaya sama basor kalam kotiron muridan ngaliman hayan samingan basiron mutoh aliman ya Rabbi bil Mustafa balim makosidana wahilana mamado ya wasi'ah romi al-habibu lagi turja sawaduhu likuli hauli minal awali mudahimi tunga ilaihi wal mustamsikun nabihi mustamsikun nabiha liqa iri mufassimi Fakha nabi nabi kulhi wa wi kulhi wala yuhanu fi ilmi wala karumi wa kulluhu mirasulillahi muldamisu harofam minal bagari aurofam minatiyani khusus tumrap Gusti Nabi songo sangang warna ojo lali nomor siji ora tau ngimpi tresno karo putri nomor loro ora tau angop salah wasian nang donya lamun sira nuju angop tangan nutup aja lena kanthi nyuwun dipun resa maca angudzubillah supaya sira iku tumindae ora salah nomor telu ora tau menco ing badane sebab kulit mencorong alus kaya lengane nomor papat preso mburi kaya preso ing ngarepe nomor 5 nuju turas ora sing bumine nomor 6 Gusti Nabi ora katon layangane nomor 7 Gusti Nabi bangga ora sare lamun netra kalihipun ngantuk ati ora sare nomor 8 yen lenggan ora kungkulan pundake nomor 9 matundonya sindon wesi pitan sapa wae apal Allah Joko awalan dunyane saking kobongan saking maling saking kudu werna-werna mula santri do ngapalno awan bengi aja lali tambah ati iku ana 5 wernane nomor
siji maca Quran sakmanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wonten saleh kumpulono kaping papat wetangira ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah suwijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin la tahama bi'ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkilahi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala kabibikal khairi kal haqikulimi siji wong kang sugih sedekah nganggo bandane loro wong kang alim sedekah nganggo ngelmune pelu wong kang rasa sedekah tenagane papat wong kang tuwa sedekah nganggo dongane Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wabil habi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badriya Allah ilahi syalimin ummah nal awati wan nikmal wa min gaming wa min umma bi ahli badriya Allah ilahi nabbi suqulba minal hasina wal hataba wa kulli bali yati wa waba bi ahli badriya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ya Allah kita nyuwun saged gesang istiqomah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ya Allah kita nyuwun benjing pecah husnul khotimah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ya Allah
Kita nyuwun pinaringan ilmu manfaat kangge ibadah lan taat nindakaken hukum syariat salatullah salamullah adoha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadah lan syukur donya akhirat sageda makmur salatullah salamullah la doha rasulillah salatullah salamullah ala yasin abibillah ya Allah. Kita nyuwun anak soleh kang purun donga nderek sarengan agama tuntunane wali songo latullah salamullah la doha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun rezeki agung kalal barokah kangge sedekah jariyah nindakaken ziarah Mekah Madinah salatullah salamullah adoha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun badan sehat wal afiyat ngamal soleh saketokiat angedoi ing maksiat salatullah salamullah la doha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun pinaringan peninge pikir kangge maca Quran lan zikir nafsu setan sageta nyingkir ladullah salamullah la toha rasul la salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun selamat binjing dinten kiamat klebat golongan umat Muhammad nampi syafaat rahman nikmat salatullah salamullah la doha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya mujibasa ilin alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah syukurillah alhamdulillah wa syukurillah amin amin ya rabbal ngalamin gawe kupat kecemplung santen mbok pilih pengaosan malam Selasa kliwon dalu menika wonten sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten tutuping atur kula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun cekap atur kula matur nuwun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pengaosan kula sampun cekap wektalipun namung 2,5 jam. Kita syukuri alhamdulillah wa syukurillah mekaten atur kawula ingkang kita aturaken ngajeng tekan wingking wonten sedaya lepat nggih kula nyuwun pangapunten.